Belum ya. Udah tuh guys. Nah, jangan lupa subscribe channel YouTube. Amer TV. Mana di Ancol ya? Minggir, ada opung lewat, minggir. Opung lewat, minggir. Opung lewat, opung. Kita nge-vlog di Ancol. Kita demo sampai. Oke. Kasih dulu. Opung, lagi capek. Oke. Tenang kalau udah cair mah. Teriakan mulu kalau udah cair. Kita sekarang berada di Pulau Rusa Tutul di Ancol nih guys. Nah ini dia keren guys. Tuh. Oke. A few moments later. Nah jadi ini Pulau Rusa Tutul di Ancol guys. Nah, tuh. Oke guys, kita lihat terus saja dulu guys. Yuk. Dalam guys. Tuh. Kita melihat rusa tuh. Cuma ada di Ancol guys. Ya. Lihat rusa di Ancol. Sangat indah. Kan guys tuh. Ini dia tuh rusanya guys tuh. Nah, itu rusanya guys. Nah, di sini di Ancol tuh. Pulau Rusa Tutul Ancol guys. Kita nge-vlog di situ. Thank you sudah bergabung. Terima kasih. Kita nge-vlog di tempat rusa guys. Tuh. Rusa Tutul namanya. Eksis asal India. Kalau kalian mau lihat rusa ada di Ancol guys. Oke guys.